सुखी रहोगी राधे कृष्ण अझै आएनन् किन हो वृन्दावनमा। राधे कृष्ण अझै आएनन् किन हो वृन्दावनमा। वृन्दावन सहर भनेर हो कि वृन्दावन सहर भनेर हो कि यमुनाको लहर सुकेर हो कि यमुनाको लहर सुकेर हो कि राधे कृष्ण अझै आएनन् किन हो वृन्दावनमा। राधे कृष्ण अझै आएनन् किन हो वृन्दावनमा। राधे नाचो है नाचो, सबैले तालीको सेवा गर्छ। लक्ष्मीजीले नजानु भनेर हो कि लक्ष्मीजीले नजानु भनेर हो कि मक्खन मिश्री नखानु भनेर हो कि मक्खन मिश्री नखानु भनेर हो कि राधे कृष्ण अझै आएनन् किन हो वृन्दावनमा। राधे कृष्ण अझै आएनन् किन हो वृन्दावनमा। हो कि होइन? नाचो हो नाचो। बोले बांके बिहारी लाल के। इंद्रलोकमा संकट परेर हो कि इंद्रलोकमा संकट परेर हो कि कलियुगमा पापीले रोकेर हो कि होइन हो? कलियुगमा पापीले रोकेर हो कि राधे कृष्ण अझै आएनन् किन हो वृन्दावनमा। राधे कृष्ण अझै आएनन् किन हो वृन्दावनमा। राधे बोले पशुपतिनाथ भगवान के। भक्ति भाव भजन छोडेर हो कि भक्ति भाव भजन छोडेर हो कि रासलीला डिस्कोमा बदलेर हो कि रासलीला डिस्कोमा बदलेर हो कि राधे कृष्ण अझै आएनन् किन हो वृन्दावनमा। राधे कृष्ण अझै आएनन् किन